Evo, dobrodošli u novi video. Nismo se već dugo vidjeli. Nisam imao vremena snimat. Evo, kupili smo Fiat 880 DT5. Znači Fiatov motor. 5 cilindara. Nismo ga puno platili trenutno. Vidjet ćemo šta, kako i koliko. Evo vidite, Fiatov petak. Evo sad smo mu, odmah kad smo ga uzeli, dugo je stajao, pa smo mu promijenili odmah filtere i ulje. Stavili novo. Čovjek kod kojega je bio, već ga je počeo rastavljati. Vidite, danas sam i ja još već malo porastavio. Moramo mu najvjerovatnije getribu delat. Ona je vjerovatno dobila nešto po pički. Vidite, ovo je sve solidno tvornički, čak ima i farbe, znači da niko ništa nije po tome dirao. Evo, sad ćemo ga otvoriti iznutra. Evo vidite, već je neko izrezivao. Da vidi šta je s getribom. Neko mu je stavio cic od auta. A izgleda solidno, šta, nije najbolje, ali gle. Znači, ovo mu je vjerovatno bila prednja vuča, ručna. Tamo je kardan. Evo, tu su kardane, od dola već je čovjek skinuo nešto. Ovo su sajle od hidraulike. Ovako traktorčić ne izgleda loše. Tako da, evo, malo treba, ima malo ulaganja. Limarija vrata su, vidite, dobila po ranjoci, jer vjerovatno mu ovo nije radilo. Treba će farbat, malo zajebavat se, igrat s time. Gumice su zadnje loše, dobre su, prve su još, dobre su, malo su ispucale od stajanja. Staje jedno 3-4 godine. Evo, već smo mi počeli rastavljati, još moram skinuti talnose. Test moram skinuti još samo ovo. Možete mi reći, struju od talnosera, znači. Moram skinuti ovo. Ne, to je olažem ovoga crijeva, ovo od volana. Evo vidite. Motorčić izgleda, vidite da ima još paučine posebno, ne znam da se to vidi. Evo, paučina, još paučine ima. Jučer smo ga dovezli kući. To je 88 konja, navodno. Sad ne znam, ovo mu je, vidite, njegova vuča, originalna. Evo, tu je kardančić. Ovo smo već skinuli, vidite da ne moram dole ovo odpajati. Ovo smo isto od hidraulike podpojili. Znači, dole smo šrafe, ove sve skinuli. Sad još imamo ovdje 2 šrafa, sam ostavio da mogu izvesti van kabinu. To jest da mogu izvesti traktor van i kabinu skinuti dole. Evo vidite. A gledaj, za svoje godine izgleda solidno. Zadnja šajba je čitava. Retrovizor je ima, bio je registriran kod nas. Znači, nema neka, evo, flašnicu je već spreman. Znači, sad ćemo ići, tu je i maska. Ima posla. Evo. Budemo još se video još napravili, samo polako kad skinemo kabinu i tako. Lijep pozdrav i subscribe-ajte se na kanal. Lajkajte kanal i sve ostalo. Znate šta trebate sve. Lajkajte video, to jest bit će još videa. Strpite se, sad ćemo malo češće snimati. Lijep pozdrav, hvala na gledanju.